Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje, awukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usungakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe ngisho nesenti elimnyama-ke leli-ke udaba ukulethele lona namhlanje lithi-ke okhokhelwa-ke i-ANC laphana-ke useveze-ke imfihlo-ke na ukuthi-ke ngabe uvotela yiphi-ke inhlangano kube i-ANC ayimkhokheli-ke. Waveza-ke nokunye-ke nje impela-ke obekungaziwa okuyimfihlo-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngamuntu yenza nje ngizokudlalela-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzizwele wena ukuthi ngizocela kuwe laphana ukuthi masimuzwele ukuthi ngene ama-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalokho lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti nje elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Mina la ku-ANC ngisahlezi ngoba isangikhokhela kalokho hayi ukhona ungiyofana wami. Hayi mngani wami, woza nkashi, woza kodwa ungeze nje uhamba wedwa, uze nabo labo abanye ohlala unabo Vele nomi kanjani uyabona la kwi-province asivoteli i-IFP, uyabona kwi-national-ke sesingayinika-ke leyo dumo ogama kaliphathwa. Ogama kaliphathwa.